Khunawpu kurumjari 1997 da bankrupt chatkraba Kia Motors na 2019 da yamna chauba risky oiba decision ama lawki madudi India gumba yamna strange and competitive oiba market asida sangsilakpagi adubu ngakningai oiribadi masida makhoi mai pakpa khaknatana supnagi chei ohum kakki manungda Toyota, Honda, Renault, Skoda na chingba achoba brand singbu inthuramlaga India gi khwaidagi chauba top 5th auto brand faoba oiraki adubu masi matou karamna no Hariba company asina karamba makalgi strategy sina duna asigumba highly competitive oiba India gi market asida achoba brand like Ford, General Motors, Fiat na chingba fawa survive tawung ngamdana lairingai Kia na lakpaga naisilakhiba sina karamna aduda sunatana kamdawna COVID-19 pandemic ki matamda automobile industry pumba loina losses face tawki adubu Kia gi oinadi profit asum hingalaklami kamdawna Haibna chingbo mayam adu ngasiki video asidagi punna khangminasi ahanbada Kia gi history da khara yengsi Kia 1944 ki June gi tarik 8 da Kimsung Precision Industry haina maming thonduna hodoki matamduda makhoi bicycle parts amadi steel tube na chingba sarami 1951 da company asina Semchuli koba Korea gi ahanba domestic bicycle ama puthoki Loinana hauzik makhoi asi Korea gi khwaidagi chauba largest bicycle saba company amadi retailer amasu oiri 1952 da Kimsung Precision Industry gi maming asi onthoktuna Kia Industries haina thonki masig matung 1957 da makhoi gi ahanba motorcycle bike puthoki madu makhoi gi lewaki mayamna su yamna pamnaba moiki 1962 yokselak papaubada Kia truck sing saba su horoki Loinana 1974 da makhoi car ge segment da enter tawba changba horoki asumna car da mai palakpa du ubudagi makhoi globally expand tawba haibadi mapan lebak sing da export tawnaba plan tawba horoki Loinana horokpada su atai country ki myamna su Kia gi car bu yamna pamnaba oiraki asumna Kia America Australia na chingba acho lebak sing da makhoi gi car sing export tawba thadokpa su horoki Kia gi panbeyaba model kharadi Kia Pride, Kia Sportage, Kia Sephia na chingba si yamna famous oiba car singni matamdu Kia gi oina yamna khumang sausina mai paklingi matamni Loinana amagi mathang ama fajaraba car sing market ta launch su torami asumna tawdagi tamna makhoi Korea da khaknatana global market ta su makhoi gi presence brand maming asi sumasum maming chatpa hingalaki sumna matam sangna mai paklawatung 1997 yoroki matam ase Kia gi khwaidagi luba tanfam ama haidi challenging time ama oiraki matamdu Asia pumada financial crisis tokpa matamni masina maram oiraga Kia gi sales ta yamna sathina down chatharaki marai chatharaki masina company asida su yamtina chawba saitheng ama phangki aduna upai leitabadagi makhoi bankruptcy declare tawba taki masigi matung 1998 ta Hyundai Motors na Kia gi 51% share acquire tawki haibdi laikhirami masigi matungdagi Kia yamna strong oiraki handagi hena maming leiba horoki Loinana anauba miyamna pamnaba model kayama market ta mathang launch tawbusu hoki masina maram oiraga chahi decade ani chupna Kia US amadi Europe ki market ta rule tawduna panduna leiki masigi matung adugumba highly competitive oiba gari gi market amada enter tawnabagi plan tawba hoki Hariba mafam sida General Motors, Ford na chingba giant car company fawa kuina leiba ngamdaba asengmani aina hajarabasi atai lam nate India dani mafam sida Kia Motors na ahan boina 2019 da Kia Seltos launch tawki masi mid size SUV amani Kia Motors na Indian market ta enter hek torpaga tha khargi tungda COVID-19 pandemic lakpa horoki miyamgi thaba ingkhang sentok lambi sing chaplepki masigi negative impact asi Indian automotive market tasu mami chaona taki adu yamna ngai oiribadi matamduda automotive industries pumba chaona saitheng phangduna loss chaona chatnaringai matam asida amaromdana Kia gi oinadi revenue da 80% phawi growth notice tawki haidi ubu phangki adubu asigumba angakpa miracle asi matou karamna oitholiba no haibadu amuk yengsi tasengbadi matamdu fawbada Indian car market asi Maruti Suzuki, Tata, Mahindra, Honda amadi Hyundai na chingba achoba company sing asina dominant tawduna leirami matang asida Kia na magi step khongtang kudingmak yamna seksina strategically thangki mana market asida enter tawdringai dagi hauna
magi godfather Hyundai gi mateng lauki market yam kumna nainaraba deeply analyze tawro matung company asina dugumba gap ama uwa funky madu car manufacturing company matana khanjaludaba gap yana uwa funky Indian market ta mong tarava feature loaded luxurious car singdi lerami adubu makhoi gi mamal yamna wangbana maram oraga ayamba miyamna madubu leiba ngamnaramde aduga miyamna effort tawba ngamba car singdana amuk premium feature sing adu yaramde asigumba premium feature car sing on tawba leiba habsi ayamba youngster sing hadi naha singi oina pamjaba manglani adubu car gi high budget na maram oraga maning hanarami haiba mayam asibu kupna nainaraba matung Kia na 19 May 2017 da makhoi gi subsidiary company Kia India hauroki hanbagi oina Andhra Pradesh ki Anandpur district ta 536 acres sauba makhoi gi manufacturing plant set up tauki madugi capacity asina sahi amada 3 lakhs car saba manufacture tauba ngamba sini Loinana masibu sanabgi damakta company asina 12,900 crore rupees invest tauki masigi chahi ani gi matung haidi 2019 gi August thada company asina makhoi gi hanba car Kia Seltos pu market ta launch tauki Loinana masibu launch tauba hanba numin maktada miyamna 6046 unit ki pre-booking faoba taraki dubu masi kamdauna no adugumba company ama hojikta Indian market ta changlakpada ngariba amana miyamna yamna pamnabagi craze asi karamna laglibano yes masigi maram masi ataina nate SUV sport utility vehicle asinani hari matam asi Indian market ta customer singna sedan amadi hatchback ki car sing sinaduna penaraglaba matamni Loinana yamna yangna SUV gi maikaida sip torokpa honglakpa matamni masina maram oraga 2017 to 2018 gi data yengu matamda SUV gi segment gi car gi sales asi 30% gi growth uwa funky adubu unfortunately India da SUV gi option asi yamlamde yamna minimum or limited oirami marang karamde matang sida masigi khudongchaba si Kia na fajana lorami Loinana makhoi gi ahanba car Seltos pu SUV ama oina launch tauki masina maram oraga car asi hek launch tawga miyamgi marakte yamna thina popular oiraki Loinana sunagi tha mari khaki manungda company asina Seltos ki 40,581 units sales tawba yon basungamki October 2019 da Kia na Maruti Suzuki gi Vitara Brezza bu maithiba piramlaga India gi number 1 best selling SUV gi list ta chanba sungamki Kia na magi ahanba car asi hek launch tawba chahi amagi manungda charakna 1 lakh units sales tawba ngamki aduga matangi chahi olakpa next year dana masi hengalaktuna 2 lakhs ki maya fawba sales tawba ngamki khangjinba yabase matamdu malem pumbada COVID-19 pandemic ki saitheng pangai matamni Loinana matamduda Tata Hyundai Mahindra na chingba chawa player sing demand leitabana makhoi gi car gi production fawba hanthana sanarwa matamni adubu somdadi Kia makhoi gi production tamna hengalaglami asuna sum lakpasina Kia na chahi mari faw fadringai 5 lakhs henba car sing sales tauki adusu India gumba highly competitive oiba market asida masi segment asigi choba player singi yamna ngakniya oiba moirami matou karamna no Kia na asigumba extraordinary oiba thabak asi toroklibano haibase hauji mu kaminar se Kia gi karamba aronba strategy no masina maram oraga aikoi gi Indian singi tamoibu joy tawong amduna mai pakhibano haibadu amangdasu aina hana panjakre Kia na makhoi gi ahanba car 2019 da launch tawki aina adu masigi planning di Kia na chahi ahungi mamanggi tawboraki tasengmani company asina Indian market ta enter tawdringai mamangdagi market asigi matangda extensive deep research tawba horki masida maroiba major factor singbu deeply analyze tawki factor sing asigi ahanbada consumer behavior ni Indian sing oina comfortable amadi premium feature sing yamna pamnai tabu madu budget ki wang madu eragadi darkar tade amukasu masina maram oraga chowa company big giants like GM General Motors Fiat Ford na chingba tai mapalewak singdati yamna popular oiraga su India da yamna sathina failure mayokna bata kirwasi makhoi sing asigi fail oibagi maram singbu analyze tawra batung amadi Hyundai gi data bu nainaro matungda Kia gi conclusion ama puthokpa ngamki madudi Indian sing asi extra feature kitang henbagi damak makhoi gi budget asi khara hengat henda tawba yai habasi adubu price adu yamna wanglagadi makhoi madugi product adu yengo phau yengde habisi observe tawki masi khudam oina harabada mobile da yengsi ekoina mobile ama leiba matamda
6GB RAM na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯍꯥꯞꯂꯒ 8GB RAM ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅꯩ, ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯀꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 160 ꯁꯤꯇꯤꯗ 339 ꯇꯆ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯇꯣꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯤꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯪꯒꯅꯤ, ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯥꯍꯜꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯇꯆ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯈꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ, ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ, ꯆꯩꯅꯥ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯏ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯌꯣꯇꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯔ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯌꯣꯇꯥꯅ 2005ꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯠ, ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ, ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ, VIP ꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ Hyundaiꯒꯤ ꯇꯛꯁꯟ, ꯅꯤꯁꯥꯟꯒꯤ ꯀꯤꯛꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯐꯖꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅꯤ꯫ ꯏꯚꯟ ꯀꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯕꯨ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯗꯁ, ꯗꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯇ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯂꯒꯗꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯜꯇꯣꯁꯀꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯝꯃꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯂꯣꯗꯦꯗ ꯀꯥꯔ ꯂꯣꯝꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯂꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨ BMW ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ Audiꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯛꯖꯔꯤꯌꯁ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯈꯛꯇꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ꯫ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯟꯕꯤꯜꯠ ꯏꯌꯔ ꯄ꯭ꯌꯨꯔꯤꯐꯥꯌꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯞꯄ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯅꯥꯔꯣꯃꯤꯛ ꯁꯟꯔꯨꯐ, ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ, Boseꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ, 360-ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯐꯤꯆꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯂꯤꯐ ꯀꯥꯔꯗꯁꯨ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ADASꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯁꯦꯜꯇꯣꯁꯀꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ, SP2 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ SP2i꯫ SP2ꯕꯨ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯅ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯐꯤꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯤꯌꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯐꯇꯤꯗ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯆꯔꯗ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯅꯩ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ SP2i ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯇꯩ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯇꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ꯫ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯔ ꯁꯦꯜꯇꯣꯁꯄꯨ 9.69 ꯂꯥꯈ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ 7.79 ꯂꯥꯈꯇꯒꯤ ꯍꯧꯏ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯔꯦꯟꯖꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯏ꯫
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯐꯪꯂꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯃꯛ ꯀꯤꯌꯥꯅ ꯐꯪꯈꯤ ꯀꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯕꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ better mileage, better technology, better servicing amadi low maintenance asinachingba points asibu yenglaba tung Kiana makhoi SUV da higher mileage provide torami hana leramba tai existing brands singdagi hena anauba technology sing hapa loina makhoi gari sing da 3 years ki warranty su pirami Kia gi main target asi India gi youngster sing ni makhoi da feature loaded car sing pambata natana vehicle gi design amadi looks tasu compromise tawbusu pamde marmasina kiana makhoi car singi design asi asum torami atai four wheeler singdagi toana taba hek yengbada naha singna pangboda mongda ningthina design torami aduna report karagi matungina mi chama gi manungda 90 di makhoi car gi design asi yamna panabu oin haina leiri lambida aikoina gari meyama ma punna ubu matamda Kia gi car sing makhoi gi unique oiba design asina maram oiraga tongana aduma ubu fangi aduna public ki attention grab line adumak tawi aina so hana hijakre Kia gi 51% share di Hyundai na loksin krena Hyundai India gi second largest car manufacturer oiri makhoi gi market share asi 15% dagi faw hena leiri makoina India da achauba position ama maintain tawba khak natana India gi giant ani Tata amadi Mahindra dagisu mangjin thaduna leiri masi oiba ngamlibasigi maramdi consumer behavior bu munna understand tawbadagini masi matam kya gi ona zaman amadi kupna research tawraba tung company asina phangba ngamlibani adubu Kia gi oina layo faba hairgadi makoi ground level da kumthaduna nainarubugi mathok takide maramdi makoina Hyundai gi data gi matungina market ki muk khangbangki maduna company asibu yam thuna mai pahanbada chaona mateng oiki Kiana India da changlakpaga Hyundai na 150 dealers singi access piki masina company asida 70% market coverage di effort amatta tawdana phangbangam asuk yamna chawba market coverage company amagi starting phase ta phangba haibasi yamna thina luba thabak amani loinana masitana yoroppada cho global brand sing sahi decade ama ani changaribani haibi Kia gi success asida Hyundai gi yamna chawba role yauri haina Kia gi gari singda tongan ba model kayama uba fangani maduna consumer singi requirement bu apung pahanba adom gi friends singa travel tawba oigera natragana family ga oigera Kia na makhoi gi tongan model sing short natragana long drive ki damakta tongan design tawba hojik phawbada company asina India da puna vehicle manga launch tawkre masigi manungda Seltos, Carnival, Sonet, Karen amadi EV6 na jingbani loina makhoi gi oina good news ti miyamdagi hariba car model pumba asida yamna fajaba positive response su phangmangamli haibadi fajna mai pakli haibani matang asida ngasigi video ase loisinjage matungdusu interesting orba video kyama puduna laksage channel asibu support tawiboina like share subscribe taw kawbiganu punamu